manje kubashimira mwe mwakoze subscribe hano kuri Karimagezi Comedy, cyane cyane wowe ukunze kudukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Hano tugiye gukurikirana kuri iyi ndirimbo Pom Pom ya Diamond Platnumz n'uwo bita Bruce Melody ndetse n'umunegeriya. Tugiye kureba byifashe gute, tunonosera amakuru ukuntu byifashe, ukuntu iyi ndirimbo yari itangiye imeze. Indirimbo yatangiye ari indirimbo bari kubona iciriritse, ariko iyi ndirimbo yaje gukundwa cyane. Indirimbo yatangiye gukundwa cyane, abanyarwenya bakomeye bari kuyikoramo ndetse challenge. Iyi ndirimbo yo gutanga aba followers kuri TikTok, igatanga views ku banyamakuru bahabi cyane cyane, ndetse no ku bantu bari kuyikoresha cover zayo. Ni benshi bari kuyikoresha cover zayo ndetse n'agandi mashusho, kugenda bayifashisha mu mashusho, uyikoresha za thumbnail n'ibindi byose. Iyi ndirimbo yabiciye biracika, aka kanya yuzuye miliyoni ku rubuga rwa YouTube rw'abantu bamaze kuyibona. Ndetse iyi ndirimbo imaze gutungurana n'uwo bita Diamond Platnumz, ari gutungura uwo bita Bruce Melody. Indirimbo ayikoresha challenge n'ibindi bigiye bitandukanye. Uyu mugabo Bruce Melody turamwitwara hute. Uyu mugabo Bruce Melody indirimbo twavuga yuko ariyo nyirabi ya mbere mu mwaka, ndetse muri Afurika indirimbo niyo ikunzwe cyane, niko abanyamakuru bari kugenda bavuga bitandukanye. Nyaboneka nugenda ukoze subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi ntibizongere kugucika. Nutegera ukoze subscribe ntabwo uzongera kumva rino jwi ryanje rinyura hano kuri Karimagezi Comedy. Aka kanya tuvugana iyi ndirimbo yamajije kugera hanze, aka kanya yabimaze iminsi zitarenze iminsi 3, ariko ikaba ifite miliyoni. Izi views uwitwa Bruce Melody na yaraheruka kuzibona mu ntuza, ndetse no mu Rwanda hose nta muntu wari uheruka kubona views miliyoni mu minsi 2 zuzuye gusa. Ariko uwo bita nako Diamond yamweretse yuko ari umuhanga, barakorana barishimana. Iyi ndirimbo ndetse uwo bita Diamond Platnumz indirimbo ari kuyiperformingaho cyane, akayivugaho. Iyi ndirimbo cyane cyane yari yayihakanye, ariko iyi ndirimbo iri hiti yatangiye kugenda yivugaho gake gake. Iyi ndirimbo turayitwara hute, uwo bita Diamond Platnumz mumfashe tumushimire nk'umuntu watumye umuhanzi wacu rufana cyane turi benshi, agatuma atangira kugaruka kuri hiti. Uwo bita Diamond Platnumz urarenze cyane, namanje ndabashuhuje. Ni Karimagezi bisanzwe.